since upart 3 wami la sikhuluma khona ngama-12 principles of animation, sifunda ngopopayi, ugcina umude, upart 2 wakhona lo. Number 6, slow in and slow out. Mawabuka lamabhokisi omabili aqala kanye kanye ephinde ebuye kanye kanye, but ikhonto ehlukile ngawo. Ibhokisi eliphezulu ispeed sakhona si-constant, elingezansi ispeed sakhona siqala slow ligijime ligcine slow. So asibone-ke kuqala ukuthi lento yenzeka kanjani. So into engiyenzile la ngimake ikhona lilodwa lebhokisi ukubuka ukuthi iframe ngeframe lihamba idistance engakanani. So ibhokisi elingaphezulu distance yakhona njalo uma linyakaza iyalingana, that's why ispeed sakhona si-constant. But leli elingezansi idistance yakhona iqala isondelene iye ngokuya ibe nkulu iphinde izoba ncane kanjalo noma selibuya, yikho liba fast liphinde libe slow. Lokho kusho ukuthi if ufuna ukwenza i-animation yakho iqale slow bese iba nespeed, kumele ama-drawings akho asekuqaleni ethanda ukusondelana eye ngokuye eqhelelana, but if ufuna sibe constant ama-drawings akho kumele enjani eshiyane nge-space esilinganayo. So le principle ithi ayikho into ethi iqala ukumuva ibishaya ngo-120 but iqala slow into ebisithatha ispeed, okusho ukuthi whenever wenza i-animation yakho ngisho ngathiwa wenza umuntu ejikisa ikhanda lizoqala slow libe naleso speed inyana esincane but lizogcina slow. So kuyasiza ukuthi i-animation yakho iphinde ibe njani ibe believable. Nansi enye example etshengisayo ukuthi ispeed sisicontrole kanjani kulamabhola, nasemotweni esekuqaleni ukuthi ispeed ngisicontrole kanjani, yabo iqale slow and yaphinde yaba slow after ugain speed using the same method. Number 7, arcs. So amanye walama principle acishe enza umsebenzi ofanayo. Enye uku-add i-principle ethile but ugcine uthola ama-results athile, yabo. So le isandla se-robot yabona siyathatha but kuyi-animation and kuyabhora nje cause kuhamba on a straight line, kuya-understandeka vele ukuthi i-robot, yabo. But if si-add something eyi-arc kancane, so i-arc sisuke sikhuluma nge-curve kahle kahle ukuthi ena into yakho uma ihamba ingabe straight but ayifollowe some curve, yabo. La lento le ifollowa i-curve ethile ukuze izokwazi ngathi iyaswinga kanje, of which is the same principle le ebe ye-follow through and overlapping cause lento idonseka ngemuva bese iyanyakaza before ime. Nansi nemoto yethu yabona njengamanje ukuthi ihamba on straight line, so ayinayo leya nto leya yamsoco ebenawo ekuqaleni, but once iphathi yangemumva si-edda ibe kwi-arc ethile ukutshengisa ukuthi ngakathi isuka ngamandla, yabo. Khona lowo mehluko okwenzayo kuwona. So i-secondary action ilawo ma-details amancane, lawo ma-gestures amancane wanika i-character yakho ukuyinika leyo personality, yabo. Let's say i-character yakho idla ibhega, yabo, so ifike ilume bese iyahlafuna, but instead of ukuthi yenze njalo ayiqala ikhotha ulimu bese iyadla, yabo. So sekuyatshengisa ukuthi ena kade ilangazelele lento ayidlayo, yabo, kade ilindele ukuthi iyidle. So mayiseyidla, what if uziyacimeza unyakazisa nekhanda, yabo, okusho ukuthi uyayi-enjoya lento ayidlayo. So ama-secondary action ilokho ukuthi yes, you have your main animation ukuthi ena umuntu uyadla, but now you add lezo zinto ey'ncane ney'ncane ukubeka animation yakho to i-level elandelayo. So mase ngenza example nge-animation, yabo, sine-character la iyanokha akukhona okutheni kukho, but now sekumenze kanje uyanokha bengathi ufuna ukubaleka, yabo. It's like umuntu olindele ukuthi nje weza ukuthi khona ozayo abaleke straight, yebo, leyo nto leyo. 9, timing. So into obungayi-understand about ama-keyframe and so on, I think uzoyi-understanda la. So lana ngine-frame wami la, iframe yami la u-frame 0, so ngizodweba nalo ibhokisi ngiye ku-frame 1, ngi-right click ngithi duplicate the drawing ukuthi ibe exist between u-frame 0 and frame 1, yayibona leyo nto leyo. Then ku-frame 1 bese ngithi ukuyimove phambili kancane
and then ngiklikhe lapha ukuthana lento le i-onion skinning ukuthi uframe 0 wami ulaphaya ngubona ngokuyelo ngemuva mengibuyela kuwona uframe wami ngubona ngogreen ukuthi ulapha ngaphambili and then ngiye kuframe 2 ngiyimuve kancane futhi drawing yami ngiye kuframe 3 ngiphinde ngiyimuve futhi kancane bese siya kuframe 4 bese siyayimuva futhi okokugcina. Okay, so masidlala lento yebo ihamba fast ngale ndlela. So mangiya kuleli linye side le timeline yami lana ngiyenze kwi-computer lento but ngenxa yokuthi ngifuna ukutshengisa efonini that's why ivela kanje so akuveli iscreen sonke. So ngalana ezubona ngikwazi ukucontrol i-frame rate yami njengamanje u-24 frames per second. Lana ngikwazi ukushintsha ukuthi i-timeline yami njengoba iqala nje ku-0 iyogcina ku-4 lokhu idlala lapho ngiyakwazi ukuyi-extenda kancane ukuthi idlale iziyodlula ku-4 yabo so ngicontrola kuleli side leli yabo ngala isigcina around 27 kanje. Njengamanje lama keyframe ade ngikwenza sengiyawa-selector ngiwa-move around yabo ngiyakwazi ukuwa-selector ngiwa-move around yabo okusho ukuthi ngoba nje ngiwaqhelisa la amanye engabe seduze ukusho ukuthi uframe 0 usuzodlala sonke lesiya space kuze uframe 1 uyoshintsha mase kufike kuleya ndawo uframe 1 udlala yonke leya ndawo kushintsha sekufike kuframe 2 nalamanye ngizowaqhelisa nale enye ngiyoyibeka egcineni so frame 0 uzodlala udlale frame 1 yabo so sesisiningi space phakathi kwawo awasasondelene kangako amalukhunga ama-frames ami. So mengidlala lento yabo ukuthi sekuslow kanjani compared to la endawonye khona yabo so i-drawing isiyahlala isikhashana before ishintshe ihlala isikhashana before ishintshe so ngizothi ukwathatha la amanye ngiphinde ngiwaqhelise even further ngiwasekude yabo leyo nto leyo nalamanye ngiwaqhelise aye kude ukuze uzobona ukuthi the time uqhelisa ama-keyframe ispace esihlalwa i-keyframe siyanda yabo. Alright, sengingena kwi-timing-ke manje so uyabona manje sengizomuva i-frame ne-frame from u-0 1 2 3 4 kuya le nale so i-frame ne-frame ngizokwenza i-drawing khona just like kulenye video ngakathi ngikhuluma ngani nge-straight ahead ukuthi ngiya kwi-frame ngifake i-drawing yaphambili ngiya kwi-frame ngifake i-drawing yaphambili neyibona leyo nto leyo. So mengidlala le animation yabo iyashesha yona but ismooth nyana yabo leyo nto leyo. Okay, so manje sengizokwenza enye drawing eseceleni ehlukile but instead of ngisuke ku-1 ku-0 ngizodweba ku-1 ngizosuka ku-0 ngeqe u-1 ngizodweba ku-2 yabo leyo nto leyo instead of ukuba ngiye ku-3 ngizokweqa u-3 ngizodweba ini ngizodweba ku-4 ku-4 ngi-add enye drawing kanjalo ngweqa u-5 ngiyo-edda i-drawing ku-6 lokho kubuyele kuleya nto ku-frame 0 kune-frame but ku-1 ayikho so u-0 uzodlala ku-0 no-1 frame 2 iframe entsha but u-2 no-3 ku-3 ayikho iframe entsha so u-2 uzodlala from 2 to 3 just like kade ngikutshengisa nje ukuthena uku-increase space between ama-frames kwenza lenye iframe idlale kuleso space leso ngekho khona ama-frame bushintshe mase kuyenye iframe so uyabona manje le engiyi-animate ukuthi idlala ama-frame awu-2 ibuya ngathi islow kunala amanye yayibona leyo nto leyo. And then finally sengizo-add i-drawing yokugcina ngizoyidweba ku-frame 0 ngeqa u-frame 1 no-frame 2 ngize ngiyoyidweba ku-frame 3 yebo leyo nto leyo so okusho u-frame 0 uzodlala from u-frame 0 udlale ku-frame 1 frame 2 uze uyoshintsha mase kufika ku-frame 3 so sengi-edda i-drawing entsha ku-frame 3 and then from frame 3 ngizokweqa i-drawing 1 2 i-drawing entsha izuze iyongena ku-frame 4 yebo leyo nto leyo so new drawing ngize ngifake enye i-drawing ku-frame 4 so mengidlala lento lena yabo wonke aqondene lama-drawing but
lo onama-frames amancane is like uslow compared to abanye. So isizathu engikutshelela sona lento ukuthi so if une-drawing on every frame kuthiwa lokho it's animating on once. If une-drawing from iframe weqa iframe eyodwa udwebe kwelesibili kuthiwa i-animating on twos leyo, just like le label eli-blue. But for leli limnyama where you have iframe weqe iy'pesi eziwu-2 bese uba nenye iframe, okusho ukuthi iframe eyodwa ihlala ama-frame awu-3 before ishintshe ingene enye iframe, kuthiwa ini leyo i-animating on threes, yabo. So kwa-animation-ke kusetshenziswa le ndlela le yebhola eli-blue okuthiwa i-animating on twos. Leyo ndlela leyo i-saver isikhathi and i-movement yakhona usually ibukeka i-natural, yabo, compared to lamanye u-animating on once on every frame ubukeka ungathi usmoother. Le engale ewu-black oyi-animate on threes ibukeka i-choppy kancane cause iyalega, but u-animating on twos iwona alright. So going back-ke to izinto esengike ngayi-animator before. So going back to into ngike nga-animator before, yabo le moto le ngeqa iframe kube nje i-new drawing. So ngaleyo ndlela ngi-animate on twos because imoto yami ihlala ama-frames awu-2 before kushintsha iframe, but still i-movement yakhona yabo ukuthi i-soft kanjani, i-natural kanjani. Number 10, exaggeration, almost done. U-exaggerator ukwenza into ebeyihaba ngithi. So instead of ngidwebe mhlampe indlu simple kanje, it's like umkhukhu or something, yabo, ukuthi ngidwebe indle kanje, kwi-animation yonke into ukuze ibukeke ngathi upopayi ngempela uya-exaggerator. So indlu ungayithatha uyenze ibe yinde, ibe ncane, uyenze ibe curvy, kukwena ukuthi uyenza kanjani, but ukuthatha into enormali uyinike leyo nto leyo, then yabo kuphuma leso style leso sokuthi cha opopayi-ke lapho, yabo. Instead of ukudweba abantu njengoba umuntu ewuyena nje, if wenza upopayi, how about wenza ikhanda libe likhulu, amehlo, mhlampe nomzimba usungawenza ube mncane, yabo. So nalokho kusawu-exaggerate. Maybe again umuntu lo, okay, let's try again. Maybe we try something like this, yabo. So same concept, ikhanda likhulu but umzimba mncane, so ngathi uyisigora uyajima and stuff, yabo, into kanjalo. But nalokho kusawu-exaggerator, u-exaggerate ama-character, u-exaggerate ama-environment la ahlala kuwona, uphinde u-exaggerate even ama-emotions abo. Umuntu emesede umenze besede kakhulu, uma e-happy umenze be-happy kakhulu. Lokho ku-add-a kwi-style se-animation yakho. So yabo nje nanto elinye ihaba. 11, solid drawing. So i-solid drawing ithi instead of ukube udwebe izinto zibe flat cause nakho ziyi-2D, why don't you use i-perspective or ama-perspective lines ukwenza ama-drawings akho ebe naleyo nto leyo yokuba 3-dimensional, yabo. Instead of udwebe indlu e-flat njengaleli yabhokisi, udwebe ama-perspective lines ibe njengale ndlela kade sitshengisa laphana if u-exaggerator izinto, yebo leyo nto leyo. Iphinde ithi instead of ukusebenzisa olayini abaqondile ukudizayina ama-character akho cause le character le ibuka kanje i-2D, ibukeka i-flat, ithi sebenzisa ama-shapes anjengesifiye ukwenza i-character yakho, so that ukuze masudweba ngaphezulu olayini abaklini kube nalokho ungathi yabo iya-exista ngempela. Kodwa i-solid drawing is all about ukunika ama-drawings akho leyo 3-dimension look, kungabi flat, yabo. But 12, appeal. So i-appeal imayelana nokubukeka kwe-animation yakho, ama-character wadizayinile ukuthi abukeke kahle, yabo. So even ama-colors owakhethayo for ama-characters akho kube ama-colors ahambiselanayo,
yebo leyo nto leyo isini yakho uma inokhala othile kube ama-colours ahambiselanayo. Even if une-character eyi-bad guy eyenza izinto ezingezinhle yabo, mhlawumbe ehlupha kakhulu, nayo uyi-design ibukeke to some extent yabo, akusho ukuthi ena ukubukeka kwayo kusho ukuthi inhle, but nje indlela egqoke ngayo kube kubona ukuthi okay lo muntu uyi-bad guy but ugqokise okwe-bad guy yabo, inswempu into ayigqokile yabo leyo nto leyo. But-ke iphela lapho-ke ividiyo mayelana nama-12 principles of animation. I hope kuningi okufundile. Ungangisaphotha ngokuthi ulike i-Facebook page yami or subscribe ku-YouTube. Makukuhlula lokho or ukunqena lokho, hhayi kushuthi-ke usungangithandazisa-ke masulala-ke ukuthi lokho esikuzamayo kuphumelele. Ngiyabonga.